Zamislite da u toku rata, kada su došli, oni koji su došli i počeli sa davom pozivanja, popravljanja akide, pozivanja na akidu ehle sunne vel džemaa, ukazivanja na određene novotarije i tome slično. Zamislite da su oni u tom momentu tada rekli, znači ne trebamo raditi, nemojte dizati ruke radi fitne, nemojte klanjati ono kako mi kažemo po navodima po sunetu, nemojte ukazivati da taj propis ovakav, da je ovaj ovakav, što je opće poznat stvar. Pa kad bi se nešto promijenilo? Kako će ljudi znati istinu ako mi šutimo istinu? Kako? Ne bi se ništa promijenilo. Znači da nije bilo oni od nas, koji su ono što saznaju od islama, primijenili ga u životu i radili po tome, pa ne bi ništa se promijenilo. Ko bi pustio bradu, ko kaže pusti bradu, ti šetnik, isti šetnik. Kao što neke prozivaju njegovi roditelji u kući. Kao što nas rodbina tako naziva. Ko bi radio taj sunet? Čija bi se žena sva pokrila kao što su nas ženane pokrivale? Pa ako je to fitna, nije to vrijeme, to je avanturizam, to je ovo, to je filozofija, znači to nije slijeđenje haka istine. Znači prešućivanje ovih stvari ne vodi napretku, nije to reforma. Ne ide se naprijed. Nego to je uklapanje u stanje kao bučurić kakav jest. Znači nama je potrebna reforma, nama je potrebno da nama samima, a i onima oko nas, treba nešto prodrmati, treba preispitati ono na čemu jesmo, oni koji još nisu kontali na čemu su. Znači ove stvari treba prevrnuti, ove stvari treba ukazati. I treba biti ponosan onaj koji je skontao vjeru i smatra da na istini zna da na istini. A ne šutiti ovim stvarima, smatra da je najveća mudrost pričati o nečemu lijevom, nebitnom, a o najbitnijim prešutiti to. Zbog fitne. Pa mi smo fitni. Alo, čim se skrenuo sa istinom, ti si fitni. Ela fil fitneti sekatu, mi smo fitni upali davno.